Aro, boss wiriwe neza. Amakuru y'iminsi se. Okay, none se uyu munsi turakora. Nganyumvira. Ase ubundi boss uruzuye mu mutwe wawe aratekereza. None se uri kumbwira ntago dukora, uri kubona umuntu ari burye gute? Ibyo uri kumbwira ngo nakazi ufite, urabona ndi burye gute? Nshakira akazi nikorera. Nazabimbwa ariko nshakira akazi nkore. Boss rero nje mbona ufite ikibazo kabisa. Bashango kirankubye. Ubundi bi boss by'iki gihe byabaye. Sunono ndaryotewe. Inzara iranyica kabisa. Ariko mfite igitekerezo. Bajya bambwira ko umuntu yasenze Imana abona ibyo kurya. Ndaje ndebe nimba ari byo. A few moments later. Urakoze man, urakoze kubw'ibiryo uri bumuno munsi. Amen. No uyu munsi ibiryo ndabiryanye baba we. Imana irama ibiryo byinshi we. Irama ibiryo byinshi. Umunsi ndarya ndahaga kabisa. Ndanegereze. Ako ndanashonje cyane rero. Mana iri gutinda. Ibiryo urabona nashonje cyane ko. Jewe rero reba burije, reba aho ikirere kigeze ntarabona ibiryo. Saa 9 zirageze kandi ngo nasinze. Gusa Imana iri gutekereza iki? Se man urabona ngiye ntari umuntu ko inda nashonje, dore ibifu birimo birakomangana ngo wavuga ko ndi burye cyane. Nimba udashaka kumpa ibiryo byawe Mana rero ngabigumane. Zajya